ولی تماشاوان جا که بیرا بده دما پروپاگاندین هالبجارتین بریا چاردا گولانی ترکیه ایکش کرستین سرکه مجارا آبوری بو چواد که چارا سرکنا پرس آبوری کو پرس آبوری آنکو پرس گریه که جدیه آبوری لترکیه هیا شغل ولاتین دوری بارا پتری هیا لی لترکیه نها اف پرس گریه که کورتر بویه جبر کو ترکیه دی حتی کو پجراندنا پروژه ابو جیجی پنج قات باشر سر حالاتیان زیاده کرنه انفلاسیون هر کدی چه بلندتر دبه بریک والاتر دبه اگر پر جیبه لیتراچنا که جبر کو بای هر تشتکی گرانه برئیس گورسال دمیر خدانکار و سرمایه‌دار اول دیاربکر دیلمه برئیس گورسال عبارت باش به ادی توش نزدیک و راوشه شوپینی تو پیوندیداری راوشه هنیم بشین بیجینگل و اگر بوی اوای راوش بردوام به راوشا ترکیه دواری آبوری دا برفکی و بچه Öncelikle hepinize merhaba. Despeki de merhaba jwara hemiyara. Spas. Özellikle pandemi Türkiye pişti pandemiyi betaybeti hem de bazarın cihanede hem jil bazarın Türkiye'yi hem döviz kuru karşısındaki beraber bilin buna doları piyasalardaki dalgalanmadan o ev kaynaklı nesakam giriyal bazarı geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Jipe vacıya ke zahmet der pas dibe Türkiye leber guman piyasadaki hem bazarın cihanı bu yarı peşatının bazarın cihanı hem ji ev perskerek enflasyon yal Türkiye'yi ku encam menüye hana yek juan encam anci destandan xilire Türkiye beraberi dolar ya o de encam ave de ji jan bahadı bel Türkiye'yi ev perskerek ki gelek mezile hevi dikim de mekan nezik de paşa rajeke nezik de jiberko pişti hilbejartını ekonomik kurmay göreve geldi. Bu süreçte وزیر کینو دست به کار بر و تجاوز کردن که اپ باجو به نرمی در باز به کو خلق باندورا که گران نسر خلق کشنه بم وهی بیدکن. کواتا سیاستین نهایین حکومت ترکیه و دستنشان کردن چیمچک و تود بیجی بو سرپرست کردن به واژه آبوریه ترکیه سیاستین حکومت بگشتی دیواری دا گلو دلخوش کردن جبو چاره سر کردن پرزگیری که یان جینه Yani şimdi ülkemizde Lüvelatime enflasyonla hem ilgili bir perskerek problem enflasyonu yaşıyoruz. heye Aslında en çok mücadele ku ettiğimiz tekoşine konu bu. her izeder Buna diye bağlı olarak enflasyonu döviz tekirin. kurundaki O gredayı veji artışlar, liraya Türkiye nırh xoş deste beraberi dolar nesakam giriyek heye ev hemi rasta rast bandor lisar me veratiyan dike. özellikle Bu taybeti ji bu seçimlerde AK Parti ekonomiye pişti dair hilbijartını söylemleri, hin ekonomik gotini kurmayla nüveyin derbari aboriye daha de ekonomiye Kadir'in nüveyin aboriyin derbari abori de da axıfını duxazın re bidin aboriyi cüretkarın em ve cüretkariya onci nezik ve dişopinin Mehmet Şimşek Hayamek ve Türkiye'yi vezir edara yüken gencine bu çağ hazerin bu ev serden bu Türkiye'yi vezireki giring bu Türkiye'yi beguman jvan pevajoyan rızgar kirna ve let çare ser kirna prskreken aboriye beguman nem jaren hesanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ekibinin üzerine çok ciddi Tima vezarata gencineyi gelek berpersyariyen gran sermeli van heye u em hevi dikin dizüttirin demde van planı projen xe bin jibeji bikin u paşaroj zeral bibe bevajiya paşaroj zeral ولی هبرس گرسل لگور فلسفه و زانستی آبوریه انفلاسیون آنکو ام لور بیجینه تضخم و هلاوسان دردکی کشنده دواره آبوریه دا باید اشتان گراند به و بگمان پاره جیبه قیمت ده و کپیوی جیبریک پرنینه کل ترکیه جیبردام انفلاسیون زیده ده به فایز پیتر ده بن که حتی دوی چارچوبی دا گلو یعنی هولدان حکومت بوی که تدبین ایجی و روشا بازاری چاره سر بکه بونمونه لیره ترکیه لهمبر دلار امریکی هر کد چه پریشانتر ده به رژه هجاریه لترکیه به میلیونان کسان دمه که ده دو مهانده زیده تر بونه yani en önemli konu vatandaşın مجرى هری en önemli گرینگ konu او کو ولاتی چاو هست به آبوری دیگه و او پریا کو دبری کاوی ده دکاره به دکاره جیاناوی پیوستین وی دابین بکه گلو او پرسکده کامه هری مزنه و کو fiyatların değişken نخس قامگیریه که لبازار و نرخ تشتان کل پلان دزتین دم دادو گوهره
Yeni ekonomi pirsgirêk jî yönetiminin girêdayî vê rû didin. artık tabana Divê rêveberiya nû ya aboriyê divê êdî vê meselê li ser bingeheke berfireh bide rûniştandinê û realize bike van pirsgirêkan li gor min ez divê baweriyê de me gördük. me rewşa herî xirab dît Uygulanıyor olması şu anda. niha Buna bağlı olarak bir disiplin üzerinde gidilmesi duwarê siyaseta pereyê de tundiyek heye ez divê bawerî dime ku piştî çayreka yekê ya sala 2024 di serokatiya di serpiriştiyariya Birêz Mehmet Şimşek de dihêdî ta oturacağını, tabana oturacağını standart bibe ve 2020 rewşa bazar û naverasta 2024 ew neseqam giriya li dirav û artışlar ew zêdebûna enflasyonê jî dê raweste û piştî dawiya 2024 jî divê bawerî dime ku dê nîşaneyên avoriyê dê dema ku baş bibe ez geşbînim ez hêvî dikim ku dê baş bibe ev jî girêdayî siyaseteke tund avoriyê ye û herî zêde herî girîng jî dibe ew ku divê sermayedarên biyanî werin Tirkiyeyê pareyên xwe bînin Tirkiyeyê welatên kendav welatên biya Rojava û ew hemî mijarek gelek girîng e ku pareyên biyanî bên Tirkiyeyê ev jî ji bo başbûna aboriyê daneyekî girîng e rojên berê çend roj berê birê sera komar serdana welatê kendav kiribû çend danûstandinan li wan welatan kiribû mijara serêkeya wan danûstandinan jî aborî be em dizanin em hêvî dikin ku di nêzîktirîn dem de ev e bandora xwe li ser aboriyê bike û aborî jî li gorî vê baş bibe. Belê hêvî tişteke û waqa tiştekî diye birêz Gursal herçend te behsê seredana Serokkomarê Tirkiye bi welatên kendavî kuptinê di gel îmaratê bayê 5 milyar dolaran rêkeftinên bazirganî hatine kirin êdî te bersivayê pirsê dawî jî pirseke me bû lê pirsa min ya dawiyê de ev e bi hûn xudanên karin weke veberhenerên nava Tirkiyê da gelo niha jî têgotin ku veberhenerên Tirkiye jî gelê baweriyan di navxwe namaya heta hawlatî dibêjin ew kelûpelên li dervê Tirkiyeyê nava Tirkiyê da hin di nava Tirkiyê da kelûpel bu derve nayene hinartin kevata rewşa we û mêda we piştrazbûna we gelo di vê rewşê de çawa ye. Şöyle, şimdi biz Diyarbakır'da gayrimenkul Em li Diyarbekirê li kertê gayrimenkul de em kar dikin. Diyarbakır'da Gayrimenkul kertê gayrimenkulê li Diyarbekirê Diyarbekir yek ciwan bajaran herî bihêze li ser vê kertê. Bêguman ev pirsgirêk kertê firotina xaniyan kirîn û firotina xaniyan jî bandoreke xirab dibîne ji van pirsgirêkan bêguman ulaşma konusunda bi destxistina bi kirîna xaniyan ciddi problemên mezin pirsgirêkên mezin hene em dibînin tespit edebiliyoruz. em çavderiya vê dikin pirsgirêk yek ciwan pirsgirêkên herî mezin ew e ku ya me Nakite ulaşmayla ilgili çok ciddi bir problem var. pirsgirêk hene ku em Olması ve perên kaş aşırı miktarda bi dest bixin bi krediyan bi dest bixin û rijlema bazar rawestiya ye birlikte artan inşaat û maliyetleri ew biha kelûpelên ava saziyê jî giran bûne biha bûne ji ber sê sedaman ev biha dibin ji ber ku zevî biha dibin û işçilik maliyetleri artıyor. Yani bu maliyeta karkeran jî biha dibe îro ostayek rojane 1500 lîre dixwaze em dixwazin ew zêdetir pare bi dest bixin. Bale. Yasayem jî dema ku hîn xaniyek xilas dikin nêzik 300 qalem fiyat oynaklı enflasyona bağlı olarak li ser qeleman jî neseqam giriyek heye li ser firotina xaniyan û ev hemî di encama ve de ev bihabûn Bale. sadike ku nirxê xaniyan jî biha bibe rewşeke balkêş heye niha him pirsgirêk hene ku mirov xwe bigihîne krediyan û lam em nikarin daireyan xaniyan bikirin û alîkidin be jî nirxê xaniyan jî biha dibe ji ber ku kelûpelên avasazî Belê jî biha birêz Gursal dibe ew realize bibin û mirov dibe kredi jî dibe de asteke asayî debin ku xelk bikaribin krediyan werbigirin. Belê spas birêz Gursal Demîr xudankar û sermayedar Diyarbekirê gelme bû rojeke xweş.